Ye say be jana. Omo dey ayi prayer kuntan omo ye prayer. Nipa. Aha, my friend TV Ghana. Say the afati on say bia ye be ma on nipa nko ano. Ya catch us say boy ye pade ne home ka ho ban dia. Na ye papa ne ma me mo. The Ghana National Fire Service for and I know betimi abo nkwa ene we japade ho ebra. Ene som na ye wo so no mu ade yi ene nti hwe na TV share ma obi like fa comment to ase. Tembi a pese obi sa no. Obetimi do comment na to ase. Ene fa na ye wo so na ade yi chance abrebia obewe na obi akosi ne dan asikwan obewe na obi ede cement bi ana anwea bi nnua bi na ode akogu kwan mu jalese oyonko dan onya kwan ma de na omonye na me ka ma ya adum ede ya siye cars na na doso ewo ho na so mo koduri e no obi enye ba bi amfa store keten open sika but on penin kwa enenti enetie bi Bringing a friend as a road blockage and emergency exists. And it's mention on Yabako na Yene Pamo Akudi and Como. Mata Yentia, said you know be an assassin. Oh, the necessary did Edu to Adam Alale Moses in charge of education. Wenchi fire station. Wenchi fire station or ADO2. Moses boy juma yi wane ni crew se ba se yen chere we o mu wura dwom na o mu wura maka se ya duru ebra no na program nti se na se ye se eniema na edi egu akwarim no ye be mana gu ho na ye be yi na se ne be ya obi adam bit ma hia mana ye yi na dan hired ni nti wetima se bi a bo ho ban yi aba ba chere mbra nti Bacho yo medase me bacho men so ye frame me GO2 Mercy Abra Oba Education Ghana National Fire Service onchia me na me ye 2IC. Wow. Terms no 2IC but assistant education officer. Ono say ye papa mata eni ho a na say ono na be chiri say ye kasa nchire mo ye ze ebeduru ba bi e kwa koboda uru mo hia e ha o no kasa mo ye ba de fandodo na da my friend TV Ghana ho ubenya nepa ati ye nche ho a ye no edi nkomo si ba bi asante media na ye hwe de omo e de my medical aboso mo sonfo apostle Stephen na media jumadi ho tia my friend Media Training Institute Semeka se bra na besua nepa number na go screen na se no kasa nche eleti frère kwante fo kwani na ekrado me no kasa ya adechire guso nsentwere fo ho esua de computer fo ho mo sua organ ne me ho esua nti yero ho na so fa number na frère bi na ye transe kwa o me tia shabo crib o me so mo hwe pa Melacross one kafa je ne dom ni na Fred mo nyina mo boy juma pa mo so ya sene sa Yes sir. Ye na ayo ba wo mi de se wona mo prapra fie nti mo nim de mo di ba bi ade bi asi a enye aye no kore se ya meda se owen bonyamfo na ansa na ye betoa dwumadi yisu yi ye de aseda ne ayeye be ma onyankopon se wahwe yen so na wabɔ yen ho ban ama ne ya wodan so so abeto yen asomdwe mu na di ho nso so no ye de ma ye panyin ye DO2 Eric Boatin Wanchi Municipal Fire Commander ne mpanyimfo nyina se won so so watu yen se ye mra ne atiefo emeche asemi na di ho nso so enkoma my friend TV presenters nyina in fact ye panyin se moyade amana so ye nipa ni nyina mu ni se ye mbota ne se ye bon kwa ne ejapade ho ban na moyi TV station ye si ye ho se ye metna so enkasa no e ya de bia eso omo ani pa ti omo edamase bebre na se ye ba ye topic yi so a was road blockage and emergency exit potoka samu no ye family fear yes e kwaya yes no sa ene me ka se emergency exit nso so a
you be can say an act of living place say over baby over dem na kwan ya be fa so a ube pie no that's the exit baby I fa apie no I say go out or leave a place u fi baby a owo u fi dem ana u fi fie na u pie kwan ya be fa so a ube pie no ona na ye emergency exit no ana road blockage no so o kwan na da ho a e wo se wo famu no na ye di bibi asi kwan no ena na ye road blockage no na ada na fire service for ATT sa topic we ya how nyina ne say ye see ye emergency bibi asi na say ye ba abetu ho anamo ana ye be nipa afri o how ma kwan na ye nim se kwan na dem a car no nam so aye kono ye kodru amfini no na say ya si na say ye botai no ye ka chi kakra ye ko boni pa nkwa ho ban no na say ye ka chi enu nti anwe ye se ye ne atiefo e ba beche sa asemi na enim se me boss e be di kan na me pamu no mesan abam na se se wutie ni ya mo ye tinchina atwan asamire ma ya ba ho fense sama na ba ho tampane fo aba wo sida ho kan wo de no nko ade ho na sisi ebia ye kan si no na ankoto fufuru na wa ene titie bi na ne pa ewom no fa na emo wa kasa papa bra pan ne yenye ne se ema na si ho me tu asi akasa pa na me fasa akonya we so mbona baso okay obi a na ye work as team pa pa ama ajuma na so koso o zabe kasa na no na sem no ni ndie no so wo pa kama pa ese topic we na mene no edi hu komo na ye wra ho kakra beta ye wra ho anti road blockage na emergency exit okay kwan ya timamofo efa so esi kwan emfa mra kwan sa na saa ne ye na timamofo eye no nsunsan so bone ya esan de breba sa na ma mention se mfiri ye station ho okay Ghana National Fire Service anase emergency respondent bia ya de emre ene ye adwuma okay enti se ye nyabo bell ne pe you have less than 30 seconds okay the better say you will be yes na wasi kwan so wow enti se uwo ye station na so mo free for fire na wo hwe obi didi obi wo na America ye tu e dia akoforo kana na what me who say yes and ne senti last time na wo be din hu komo wa say woman bi beton yema sir anche bia na omo bo alarm ayinu ye di America ko gusanti mo kono okay yes afi no na ra ho o say ene o ma say mu di yo onu a wo ba ho no be hu ye na no ra na ye si kwan mu a driver for am say ye di kan akale ha sir na imo ye say 30 ye di sir na driver edi wanim na ye bo ye siren na taxi driver age medley na ye bo aben no wonfi na wo ye brebe ko yifa no ho ano no ko yi ne nsa ne wa se de mu ni mu ane mo ko ye no was do a time for fair now they are show time na we delay wo kwan no so no abema jano ye ntini nkoduru ho ntem jano so ngina ho ntwen so ngina ho entwen ye okay ana jano chance nye se jano chance ti ma fo so no nye se jano chance ya no ofre o obedi kan ya very good na wa ye ne bibi ya jinsa mu na wa afre ana ye so ye nam kwan so a ye ban so no bi delay ye kwan so sa enti wo be kwa koduru ho no na je pade na ye ahye sa subai no e wotima mu ye so kesi de te say de etie no se
so one create route amaye ntimi have access to baby a yɛhye na ya na ɛyɛ den mai ana ade ba ko ɛwɔ sɛ yɛhye ne nso sɛ yɛ car ne so car na ɛde nsuo ɛsan so wɔ RTC equipment ana kyerɛ sɛ accident si a bitimi atwetwa agye nipa ni na wɔ car no enti yɛ ba na sɛ nipa ne hyɛ inside a ɛwɔ sɛ yɛ create space by using the RTC equipment. Okay. Nti na kyerɛ sɛ yɛ car na nkasa no ehia space a wɔ sɛ yɛ den egyina ana yɛ hole no nso no ehia another space a wɔ sɛ yɛtumi position yɛ wɔn yie. Yeah. Na yɛ den yɛ gyina at a strategic point na yɛtumi fight fire. Na sɛ baabi a wɔwɔ no wa block road na ɛbɛyɛ din ama fire personnel so mbɛtumi anya space biara den agina a fight fire. Yɛwɔ sɛ sisi no yɛ ma ne ɛkɔ so no yɛ monitoring. Yeah. They say the monitoring na was say ye ma ye ni eden ye ni ko ho ye make sure say se wo si wo dan na bibi emergency bi ba ye betimi ya eden ye betimi aba na ya be hi my friend TV Ghana my friend Media Training Institute na so ya sana pay and some 35 printing press when ye bi ana wa bi ku bi na petty shirt say yɛntwom kama fama ana adwuma ko bi a wo mu akɔta atare mo sɛ pam fire service for yi ɛna police for ɛna soldiers sɛ immigration aba sɛ wabie ɔyama atare na ana ayɛ dada na wa akɔtɔ foforo na wapam sɛ ɔyɛ design na for any trend some 35 plus wanchi ɛna ebutu number na egu screen na se no ɔbɛ dress no gentle pa ɛde ama ɔmo na kita emu no ya ahoɔden yɛde nsɛmpa ɛbra adeɛ ne ehu paa wɔ fire service adwuma mu kɛse paa a timemfoɔ yɛbunua agu yasom na nnɔpa yi ana awie ahumiri bere a wɔhwɛ mi no wote yɛde afiri nkyɛn no timma obi so nte sɛ kwan sie no a yɛsi no da bi a wɔsɛ yɛfrɛ fire service fo ɔmo ma ɛna ɔmo ba so ana ɔmo abɛgyina kwarim baabi ɛhwɛ sɛ gya no bɛhyɛ awie ansa na ɔmo ba ɛna ɔmo bɛduru kora nsuo nim ɛna dɛndɛ wo ho asɛm na yɛka kyerɛ no sɛ ɛbɛyɛ a dan no koraa ɛnhye koraa sɛ wotie wei a ɛnhye koraa na wakɔfrɛ ɔmo na ɔmo aka sɛ ɔmo mma ɔmo bɛba ɔmo abɛduru kwan mu no na wɔde wo store bi abɛsi hɔ wɔde nnuaba bɛgu hɔ wɔde wo kaa lakya bi ɛdi anim twɛn futuo gu ɔmo so tutuo kan twɛn kaa yi bɔ abɛn a waso asi kora awura ɔmo twɛn ho ɔbɛkɔ na obi agyapadeɛ ahye da no bi wo ka asɛm bi na ɛyɛ me dɛ paa sɛ papa bi yɛ saa no ɔno sɛ ɔkɔɛ na ne fie na ɛhyɛ nti wonim sɛ wo ba agoro okoduru ya na fe wadare ba ifo siafo nti wa na da bi no wo bedi anim wo mo kwan ba ko na wo de ay say ampa ifo ka se mi se aborofo nim so ba wi abo na ka o ya mu ni kasi pa nti wi a ba nze bi a nye me tamfo yi ni ja to ne se da bi a ne ma ba di je bo nkrudua da achi nti o mu na ehye no wo ba ko na wo de ya ene nti ne ma na sisi kwan mu no yesere wo makwan na kaa ne ba anya baabi afa ɛbɛboa obi a enti fa comments no ɛto ase yɛnkɔ ma mo hɔ na yɛhwɛ sɛ kakra de wɔ ba mai yo medase bebre na owe no nyamfo in fact topic we die sɛ wo boss wɔ fire station na operational men o mo kosi nyina ko hu nipa o mo ahye egudem a na in fact na yɛ asefen na ya we hosem ni nyina ne sɛ ka sɛ emergency exit na potoka sɛmu no sɛ ba yɛ ndi mu a o se bra bibie si putupuru ba bia wo ba fa wo be pie no ho asɛm na eguso a yɛken na yɛwuwe fie ya yɛsi compound house no efie a yɛto amenasi no at least anka yɛnya pono antoa no a mienu die e wo se etiminya bi to ho na ye ho sam e wo mu ni se ye na ye si ye de na ye de pono mienu atoa no no mi na be ma me ka de ye no fie ho a ba ko no de ye bie na emergency one no ba ko bi won chen ho e ho na fie ho nye madada ni nyina table so akese ho na ya paki ni nyina na ye se ya tum so so aye den aka ho nti we se bibi asi fie ho kwan na no ho na sɛ ye nyina ye fa ho adwane a obɛfan kwan na no na gya nso so dai tinke beba be fa ha ho nso so na ye de ne masisi ho a ye tom nti ye bɛyɛ den ti wo de
picture asama ye kan bibia si ofie ho pa obefa hen we na ye straight mamufo say do ba kona ya pake niema ewa akire no ye sremo mama ye mie nto ho na ye yi niema ni nyina emfie akire na fie wofo bi mu nso so de omo ye ne sesa apono no watum no no mum ekipu ki no ndi se bibia si na se fie wi a emi fie a na kwan ba kona ye fa no pie no e ho na jaide ya na che se ya ka fie ho ni nyina wo se ye nyina ye behye di ye sre atiefo se ye sre mo se ye tum kura mo ma ye mfa ki no e ma nipa ba ko obia se se o access to baby aki no ewo na BBC a yetumi e de abie na nema na ye de agu akire ne de and we shouldn't wait and de se ye yi ni na free ho sa e na ye ka bibi se sa pono no so no ye pono a e wo se ubia e kwa akire okay bibia si na nyina ye de force APR e wo se pono no kwa akire ne se mi wu amu na mi pie na pono na ka ato na so mo aka mu no omu dabi nye sa pono no bi e na ye pe na se fie compound house de no no na ye wure dem ho no ma me ha de bi o o se ne sa ja to dem yes sir nipa ni nyina ahye nyina ejina se akronfo na ye ni ato omo so asesa na de akese de sisi mpoma na nim tete ya na no mpoma no bi mo bi na bi wa no wa ko za we na se pa mo wa o da na pa na mpoma vi pa da yo yi ba na pa mpoma simple ba ne amro ba banti ya de na de asese so nti BBC a na eda kwan na no a unya ba bi fa wu na enwa na wubelu nti eno so ya assembly in fact ha fire for pa na ye ka bibi say no one kasa no ye say prime your escape route use your mind wo fie BBC se ya se fa na obefa mema example ba ko baga proof you want some ye kan make sure say obeye baabi ase o de padlock beto ho nipa na mo wo fie ho no muna munim baabia joint no wo baabi obe bia e mu obe fa pre we secret pa you shouldn't enkwa bonten ya ye wo fie ha ni nyira no ye hu say ya make we say boga proof e wo ha de but ye the padlock ato ha say ye betumi ebie na ya fa ha apie te muti ha ni ya ye pa because toa ja de ba na we madam for no de ni see na ye kan wa se na me ne ba ko din ko na say ade ne ni wu ye ya pa e na ye ja because untimi home no so a enkun kem before wakoma enti feel mo na say ya ma wa from kra no na because ni pa ya nwa nti wonna nti ya de bia sa kwan na de say nka fi bia say e bitima ya obia ya wonje te say wo kana wonja kwan bi de ye be fa ho apie wo de say atsemasi ni pe wo akoduru say jana shepono no kra no bitima from force apie akọ ana mpuma no na da bitima pie afom ni okọ no hye kra no pira kra na onya ne nkwa but okọ kwan ni ho wo fa ha kwan ni ho ana de ya ehu kese pa ne se unifi yes ana bibi be ma watu kwan ana so oba no watu kwan kwala nso na oja wo mo na bibia BBC ya aba no so mo nyina akọbọ mo ho wan fa mo nyina wa mo nyina hye ya ma ya nko ho obi share that my comment in fact keke me say obi a wa face fire situation wo onam krom no hu ya utimu say respect na yes ba he obi timi ka say mo futu e de aboyen o eti yesret ma for enye isero because boko nkola o na ze mo kura boko mutimu so boko na nipa na omu nyinara yes
there was a fire bisa. Yes. Omo wie fire na ye hwese bi ajana. Omo de ayi prayer kuntan omo ye prayer. Nipa na ye. Because ne ma me kra ho a ma asem Ogo tu ko se ba bi mo ma ko bi o friend bra na say mo mra ni na ja no so e follow mo no ni na most of times so uko fire na hwese a dan no ya local inside. Yeah. The probability says somebody is inside. Okay. And in that fire, so even when who be kurana udum fire anywhere, or so to was it. Okay. A busy see omo kona na duty officer can say that be. A day we did there be. Punonona yantu yan lokuno. Actually, I said inside. No, say there. And almost not some much Wikipedia. Sana Mokoy no Musa no. Nipa. I have a sem. Me say, you na yet I will be a bonfire. So Kurana, my young body, the intimate down for at least for last respect. The farm. Na say, Obeshi, dear, Adane be the near Pesa cry, yebe mancro for whom. Yes, Samson, dear. Men Kaigana for you. Well, it's linked to fire. So, and to say be a baby, one okay, be a fire station war. Yeah, fast. Go what you mean, at least. Well, but we say, no mobile distance. Yes, until we could have so we will be no one who be say, was it a more be a 2 IBC to say, a mere annoying. What I say, until we are confident for. I will say more, but you need to inform. We be here to Mako. Do the other Janana T. Now, Bo Quan, Japadi, or buy, and no pet and Irish. Until Maquia say, what them a bit more for her free. What down Japan back could be an arm, Pumano de Ubesiri in us. Yes, but could be cheated or money in us. Say, BC, now we are more for free. Thank you. Now, MY, then say. Yeah, silly, I confirm, but they won't. What am I confirm about? Or prefer to be a debut. But January about funny now, fall back. A couple. Confirm crying will be an Timomera, or we are to me panagers or mouth. 500. Don't find Kelly. I'm more will be in my team, Auntie, not Sunday, Abribia for Agino, a fahabi. Nadia can a fa uja, a hono, a hupa, TB. Now, wow. Niamana, would the CC Pem, send away our old dine, Cronford bounty, Ukani, now wire and a petty, who be clear quank, and says of our crown, Unifia, de bar quantity, and no. Now, a quafuma, now be with you, no quafuma, no one is a farm. Said just a farmer to owner, your car will be here. Nti se samra na nipa na ofie na jabi to odana na e to dan mu a o ho kan se obi eburu yi mu ne ma na nyina nti go ba na at least utimi nya bibi ma efa but also wo kona timodi nti wo do safo na kura ko ebu amu na chana do wo ya den me kura me village life no kura kru o mu betena obi betena won chen a oh, ubizan say we adwuma ben a say wo fifi wo ka say oh nema ben na wo use so a say fifi oh mami keep key ni ma wa na wo so all these things but we are simple fifi nti obi atimi no bie no say be buy the same see o nti ma me dem ma so kura na wa program gauge na o te mama na no bie wakoya no but also so na also opportunity obey from for about Oniema no. Ya kasa sine de na mamefa ya concept ema me akasa me senior Mickey Medipo ema yako de eto wo ne abusuane nyina. Oja na sem na eguso a ye kan. Nti friends ay group na mo hwe ne nyina soso no. Ye besere mo se mo fa bi anya adusua se na ebe ya ebe boa ukọ awonten a woda no jasafo ama obi wasi so a pono no wa yire ni nyina ja ba ko bi eto say in case of emergency uni ho plan wo ba na ne wo ba so de ade ba ko de ma ya o motimi hye pa no say e bia na esi ye no
nkola no wo nti ono wa abonten kura na obafo so wuram se okwa koyi ne ma de asem beba akokoduro be ma benya de agu bibi na omanya kora pie no oba nya saa on pressure ene nti esra moda ene di kwa so ye kan no omanya sisi e wo ya kwan ho ba bia ti se be no bo a adabafo okwan mu ye twe ye ho nka ye de ambulance ene saa fire tender unya tini sunko a tina baabi man kwan ma ko e bia na ode shi bi na okwa akoboa no usi ne kwan a ekotia wa share mo bi na me share mo bi my friend media training institute and certified printing press o me so ya sene na no pay di jumawe e chere mo sonfo apostle K7 na me di wo chairman duty na gina chi tintin ne fruma e de mai ene no pay ene ADO2 Moses Alale na edi nkomo wanchi eba National Fire Service enchire education na ye panikesia oda no na ye maame GO2 Mercy Abra onso na ye na bedi achire ana pe nsema mo de ba na duru pa na ti pebihwe na oso share ma obi ye be ko die na ye fanti aso nko e ma dofo anya sa ebi o meka se ya betra na ya so nko e ma safety officer AD1 Moses Sam office education and safety no one in charge some day chairson ko ama wo bibia watiefo so adamase kade intimi ntua moka bo pa ya popo enye ntua moka sa yes ya ka che mo se ba bia e be ko bia e kai mo yes sir e ka se tira papa mo yes sir ba ya won tie fiefo yo ba o mo ye problem tie fiefo yo ni just for non ma me fiefo then adofo nyina atiefo especially firefo nyina chia obibia yedamase nti sana ntiano enkoma na jase eye jobodom na jase abirbi also he program na pa na jo pa na jomo Sija Jomo company limited tichima bena na pa so share pa jason ko ni jase fo ni na ave ya nti ai Mr. Rush yeah the friend my madam jentem pa nti e so da se abetran ko mo we so nti sheda na so mo bi entin sempa na fa bo ja ba de ho bai yakra